3. Vlado Blagajić, dobar pas, Lazibar ulazi unutra, kakav asist Egerića, prva asistencija u maniri Modrića. 39-23 za Lionsa, dominacija, apsolutna dominacija, dominira ko Mamić na presici. Lazibar za 3, Lazibar, tripleta. Divno izgleda tvoj klub, stvarno lijepo izgleda tvoj klub. Osti, kakav potez Vlade Blagajić. Korhamer, Aliva Blagajić. Vatroslav, Batinić, Vatromet! Vatroslav Batinić, Vatromet! Vatromet! Markoš za 3, ne. Mulić! Ovako edukativno bi rekao 15. Asist Makoča! Sad će Robi Pejčinović, Robi! Dolazi na najsicu kao da ga nema. Vlado je desetka, jel? Vlado je bol, kakav asist za Mulića. Kakva asistencija. Prva asistencija ovog bila. Đelalija za 3. Đelalija! Tripleta! Sad je prilika za 3. Vatromet! Očigledno nekako nalaze ili pustili su malo mlađe da igraju. Pogledajte tog Blagajića, kako ta Formula 1 vozi. Nemam ti si. Vlado ponovo ulazi, ponovo koš Vlado Blagajić. Na staničku, tako zvane klubu. Kakva asistencija Egerića i koš. Ne poseži! Bravo. Izjava poslije utakmice. Kapetan Lionsa je s nama, pobjeda 86-77 protiv jako dobrog Dražena Petrovića. Ante, kako je bilo na terenu danas? Bilo je dobro. Igrali smo agresivnu obranu na početku, a kasnije smo malo previše se opustili. U napadu Mulić nas je malo nosija, Egera ima odlične asiste, to je to. Ante, ima si 8 skokova u obrani, 1 u napadu. Je li taj skok odlučio na kraju? Mulić isto ima 5 skokova. Nije moj skok, samo naš timski skok. Timski skok ne odlučio, nije moj. Prognoze za iduća 2-3 kola? Realno dobi sad ćemo vidjeti, ako smo svi zdravi, ako Bog da zdravlje. Prvi ste na tablici, kao se nosite s pritiskom? A nema pritiska, to se očekuje od nas. Hvala.